Dumawat na kumakwarta ni mami. Kasano na nga ta dumawat. Ma'am, nagpintas ka. Nagpintas ka. Nagpintas ka. Tuwang na man yung assignment ko. Anya ka no ti awag ti sakit ti kudel. Dumawat na kumakwarta ni mami. Kasano na nga ta dumawat. Amugon! Mamay! Ma'am, nagpintas ka. Nagpintas ka. Nagpintas ka. Nagpintas ka ununay. Ma'am, ipintas mo? Takablubaw, mami. May, kananti. Ay, amok detan anak. Sablugan na naman. Awan ti kwarta. Ay, awan ti kwarta, mami. Kapag nagpintas ka, may. Awan, nga talaga ti kwarta anak. Ito pagpagam. Nga na awang kwarta. Amok ti awag ti kasta, mami. Kanya manan. Beautiful. Nya. Kung mami, napintas. Yung awam mo ti kwarta na, di beautiful. Kanya. Nagloko dati mo. Hindi wala dyan. Beautiful. A few moments later. Daday. Kaya Suruan na man yung assignment ko. kaya niya ti assignment mo manayin. Anya ka no ti awag ti sakit ti kudel. Sakit ti kuday. Bunda day. Dahil ti assignment yaw. Bunda day. Ano? Duwa gamay nga klase day tanak. Iso nga nakadipinde. Anuan niya ti awag di ta sakit iti kudel anak. Anya nga nakadipindi daday kasaknong imat. Aman anak, nakadipindi gamin day ta no marigrigat wenno nabaknang iti may nga tao nga dati sakit iti kudel na anak. Anya daday kasaknong imat. Aman anak ko, punabaknang iti anda iti sakit iti kudil na ti awag da dijay skin allergy. Ngem no marigrigat ti anda ti sakit ti kudil na ti awag da dijay good gold. Ay, aguray man gaya manak, andaman ti damag kanyam. Tay ko pay lang nga panpanunuteng nga damagang kanyam kay malipat-lipatak lang. Anya man ang daday. Anya iti baro nga madamag, iti panag-eskwela am anakaw. Babagsak ko daday. Ti damdamaget, jay baraw nga madamag anakaw. Nye.